Ti Masakbayan. Ti napalabas. Naamuan dagiti naganak ni Mariel ang masikog daytoy. Kat saan ang maaklon dagiti naganak na. Kanayon dangarod a pagsasaawan ni Mariel iti saan ang nasayaat. Napan ni Mariel iti tersena ni Ampiang. Kat dita ang naranaan ti ina ni Jordan. Nagsarsarita ngarod dagitoy. Kat nasayaat tinagbalin alin nanganda. Naamuan ni Minda tinapasamak. Iso a pinalagipan na ti kabsat na. Nasdaaw mat ni Jordan iti kalaat a panagbaliw ti ugali ni Mariel. Imbaga na nga rin ito iti kaayan-ayat na. Agingga anak una ni Lorraine, asarungkaran na ni Mariel. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauruan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ada kami nanang, kadwak ni Lorraine. Kat umunag kayo Apag iso, adda ni Mariel ditoy. Naimbag nga oras mo, Mariel. Kastamot kan ka, Lorraine. Kumusta? Nasaya at latamat. Imaya, gaputa kayat kamat asarungkaran. Agyaman ako na no kasta, Lorraine. Uray nagalas ti ugalik, idi kada kayo. Imay kalata, tapno sarungkaran na. Wala. Awanin dayjay kanyak. Si kakit dimat. Agyamanak no kasta, Lorraine. Sayang mati panagadal mo. No awanan panggap mo amang ituloy. Lorraine? Sabay nalaing ka no may papan iti academics. Ituloy mo to. When ko mga rod, saanan? Jakon mapaggidan no bilang laang. Ay na, kabailam dayt na. Si Kapay, amok a kabailam, kaputa na sirib ka. Pampanunutak ngamin damamakon, papa. Amangan no saan damot lang nga umanugot. No ibagak nga agadalak manan. Patsyak nga umanugot danto. Ore adanton anak mo. Tapara matlaang daytay ti masakbayam. Ken, masakbayan yun to iti agbalin nga anak mo. Husto ka, Lorraine. Ngam panagkunak. Namimpinsan anapukaw ti panagtalak damamakanyak. Maawatak dayta. Ngam di ka mauma amang ipakita kadakwada. Anagbabawyamun ti amin. Sigurado ang maisublin to ti sigud alin na nganyo. Gusto timbaga ni Lorraine kan kainsan. Ituloy mo ti agad, tasayang. Kinapudno na. Talaga akayat ko, insan. Nga, pampanunutak da mama. Amangan no di da kon suportaran. Saan mo't siguro akas ta insan? Ipatpatagda ka dagiti naganak mo. Iso siguro akas jay dakan ka ita. Gaputa saan da amaklon tinapasamakan ka. Angam amok, suportado dakan ka. Sapay ko maatakas ta. Ngam mariknak. Talaga nga awanan ti panagtalak da kanyak. No kasta tiriknam, masapul nga agsakripisyo ka. No kayat mo manin ti agadal. Agsapul ka iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin nakasapulam? Kaya't kidawam ka dagiti danakkel mo. No kasta ti aramidam, sigurado ang maragsakan dakan ka. Agyaman ako na insan. Nagtalinaad kalata na saya at kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko idi kada kayo. Lipatam da dyan insan. Napalabasan da dyan. Ti masakbayan, ti panunutan tayo ita. Anya, agtag-taga-inop kan sabat, Mariel. Mama, aklunak ang nagbiddutak. Kat nakasagana ak nga ramidan ti amin. Tapno lang makita.
Kan mariknayo a pagbabawyak dagiti inararamid ko. Anya ti kayat mo asawan. Mama, numabalin. Ituloy ko kumati panagadal ko, kalpasan ti panagpasngay ko. Anya? Ikarik, Mama. Aramida kon ti amin, tapno makapagturpusak. Kayat mo asawan. Da kami kin ni papam ti mga iwan iti anak mo. Kanda kami matlang ti mangtad iti busbusam nga gadal, kasta kadi. Saan matakasta, Mama? Agsapulak to iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin akasapulak kat kidaw kada kayo? Anya? Kasta ti planok, Mama. Iso asapay la kumata suportaran daklata. Ikarig, saan kay to ang maupay kanya? Madlaw ko iti anak ta. At kastaw na iti panagbabawi na bakit? Ha? Nang ko tinagsarita nyo itay. Iso na panunot ko asuportaran talata ti anak ta. Apmo ka na kaamirisan. Anya ti kayat mo asawan. No talaga kayat naman ang ti agadal. Ay kit agadal at ta. Datan ti mga iwan iti apo ko ta. Kasanong agnakam ti anak ta. No kanayon mo mat asuportaran iti kayat na. Kanta ko may iti pagnakman na. Bakit amo ka nagnakaman ni Mariel? Di na may bagatikas jay. No saan pa'y anak ka amiris, iti biddot na. Kumusta matan ti anak mo, Manang Minda? Manungaal daw asaan nga may ijay balay. Nasaya at latamat. At dalang ijay balay. Masadot siguro arumwar. Kasta, kailiw kumatan akasarsarita ti kaanakak. Ay kato may kalata sumarong kar ijay balay ah. Ha? Sigurado ka, Manang Minda? Wan, amok aga po kada kayo iti anak mo. No apayakas jayan nga agpanunot ni Mariel. Ngamin, idi saan pa'y amapmapan ni ijay balay yo. Sana kas jay iti panagpampanunot na. Pagyamanak no kasta, Manang. Kanayon ko ngamin apalagipan. Ano mabalin? Diyak kumakayat ang makitkita ang malidliday. Ay, akyaman akmat no kasta. Sandra, ading ko. Ha? Ading ko? Kunam kanyak? Manang Minda? Pakawanan na ko, ma. Amo ka sa anak balin anasaya at nakabsat kan ka. Ala, saan aday ta ti panunutan ta, Manang? Naglabasan day jay. Ti masakbayan ti panunutan ta ita. Sige, umunag kayo, Auntie Sandra. Agyaman ak unay balasang ko. Ay na, manulaangan abulan ti Orion. Ipas ngay mo matan ti agbalin nga apo ko me. Wen nga rod, Auntie. Katsapay la ko, ma. Ta normal to ti panaganak ko. Wan, kabaalam day ta. Di ka madanagan. Umay kaminto kini Jordan iji ospital no bilang laeng. Agyaman ak no kasta, Auntie. Nakaan-anos kayo at talaga kanyak. Awan anyaman na, balasang ko. Awan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. No tinapalabas, kat ado dagiti banag asaan tay nagkikinaawatan, lipatan tayon. Wen, Auntie. Nasayati pa nagpuspuso yo. Kat agyaman ak. Takaskan ka, tinagbalin nga, Auntie. Diyakam mo no kasanong agkidawak iti pamakawan kan ka, Sandra. Ha? Ita takas to'y tinapasamak itanak ko. Diyak ninamnama asika ti ad-adda makatulong kada kami. Manang Minda,
pakawanan da kami ading ko. Sipod pa ay awan tintultulong ko kan ka. No adda parikot mo, baybayan ka, ngamsi ka, adda kalata tumultulong ka da kami. Manang, awan ti sabali nga agtinulong no saan adata. Anyaman dagiti napaspasaamak iti kalabas. Agkabsat talata. Agyaman ako unay, ading ko. Man nakaawat ka unay. Kat ikarik, at ay tuyan ti pangrugyan, tinasaya at alin nanganta. Ay na, nagtaron ti ka anak kinsan. Kasla ka ano lang hindi sikog mo. Ang gamita. Oh, ada dituin nga agsangsangit. Wan nga road insan. Nataar, kan napintas ti puli tayo. Isoan, nataar mo ti anak ko. Ay, naku na mo ninsan. Apag iso, makaturpusak ton. No ko na mga ituloy mo, ti agadal, ay kat tumulong ang mga wiriti ka anak ka. Ha? Waninsan, uray ni Lorraine. Tumulong mo't nga agamir no bilang. Ay na, pagyamanak unay insan. Ngam, nakababain samot unay yan. Awan tirong ba nga pagbay na minsan. Agtitinulong tayo kidi, ha? Awirin mi ti anak mo. Tapno maipamaysam ti panagadal mo to. Agyamanak manan insan. Wen, agadalak. Kat igaad ko ti panagadal ko. Amok anarigat apagiddan ng ti obligasyon ti maysa nga ina kan estudyante. Ngam, amok akabailak. Agsakripisyo ak, kas iti inararamid yo kan ni Lorraine. Nagmayat apanunutan nanang. Nasayatan tilinangan tayo kada anti. Uwan nga rod, anak ko. Idawdawat ko, asa apay la kuma. Taagtultulo yun, tinasaya at alinangan tayo. Uy, nanang. Agtultuloy day ta. Nutunggal may sa, kat amo na ti agpakumbaba. Agtitinulong tayo, ha? Husto ka, itiday ta nga imbagam, anak ko. Amo ati kinapakumbaba. Kat iso ti mangted iti kapi ay ti anyaman adi pagkikinaawatan. Kasaritan ti anak ta. Sa lodsudam no kaano ang mapanagin rol. Wan lakay, kasaritak ni Mariel. Datamot ti makaamo iti apo ko ta, bakit? Ay katuan na. Sana bale, taado tayo mat ang mga iwan no bilang lang. Ado hunam. Ne, kanyat ka at masawan. Naku na ni Sandra at tumulong mat ang mga iwan, iti apo ko tayo. Ay na, nakababainin Kasta mat ti imbagak. Agam ko na namat, ngawan ka no ti pakakumikuman na ita. Ay na, nakababay ni ti kabsat mo. Mababay inak. Tunggal umay da Jordan dito'y balay. Kasta ak matlakay. Mababay na, gapoy ti kinadakas ko kankwa na iti. Ang aramid ak mati amin, tapno marik na ngagbabawi ak. Ti pagyamanan ta, ket nasingpat ti kabsat mo. Ala agpailaang ni baby ijay balay manang minda. Ha? Tapno makatrabaho ka dito yung nagtibalayo. Makitak ngamin. Kat di kan makainaw kan makalaba. Gapo iti panagaw awir mo. Pudno day ta ading ko. Malaman nga rod, alain nyo pailaang. Sukunag to, numalpas ko ti trabaho, dito'y palay. Mama, sa dino ti ayan ti anak ko. Awan mo ti jay silid. Ay, kwa anak ko, inala ni Antim Sandra itay, impan na iya balay da. Ha? Ay, napasensya ka na anak ko. Diyak kumamat itulok nga erwarda ni baby. Ang amne, makita matanak ko. Diyak makatrabaho dito'y balay, nang runa no kasjay anak kariing ti anak mo. Makatrabaho aklaang no nakaturog.
Kasta ka di? Mama, no di yun kabailan nga awiran ti anak ko. Ibagayo laeng. Agsardengak pa lang iti panagadal ko. Ay saan, anak ko? Awan pa kadanakam. Ado kami amangaywan ken ni baby. Ala, ingkakit din ijay ayan da Jordan. Sigurado asim mang peten ti kasinsin mo. Adyaman ako nay, Auntie Sandra. Nakaan-anos kayo ang mga aywan iti anak ko. Awan anyaman na, balasang ko. Nakaturog ka diti anak ko. Iso asaan nyo nga uba, Auntie? Kwa. Nakariin di anak mo. Simmangpot nga minan ni Jordan. Isu nga adda ijay unag. Adamot laeng Lorraine. Isu dati mangay aywan. Ay, kasta ka di, Auntie. O sige, umunag ta nga rodan. Takitag ti anak ko. Ala, agluto ka latan, Jordan. Siya kunti makaamukin ni baby. Isalak, tapno makaturog. Sige man nga rod. Sana bale. Inton madamdama, addanton ni Mariel. Adda akon, insan. Oh, adda ka kaya man insan. Wen, ay na, agyaman ak unay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Ay na, Mariel, awan anyaman na. Basit la abanag dayta. Ay na, no awan kayo amang tultulong kanyak. Jack amon no anya tinagbambanagak kita. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.